ia isi o matou auaa ia tamali'i fo'i o loo matou fa'asoa i tulaga fo'i o lenei polokalame laufioga Toleafoa ia me se fo'i o laufioga Aumua amatamai ia fa'afelo'i atu i laufioga Toleafoa nei talofa atu Samoa ia pe foi pa'aga lenei polokalame o le sports Talanoa ia o laso momoli nei o me ia mataga feo lenei masila ia le vuko ki afal tausaga ia lo olofo me pea ia le atua loga alofo milongaga lelei o lo moe pea ia soifua lau lei o malo tatou atunu ia me se fulu tatou vaega nei manea Aumua ya Moana Pacificezy mare lai mai lau tapua inga Samoa nei tuna fiafi e wa pele fonga la malai fai ma fonga tau moni foi was fa talo fa foi pokala ia o matou walna ia ai anu ia tatou pokala me soi ko mau nei tuna fiafi maro lava lo sa bo vai atu nei aso io le aso io wa wore o le do o rupo isa wa fiafi o do atu fa fole aso io le ma nei io ka lo ngongo se alo te vai atu io ora mo ko pori ko Moana Pacificezy ka ko sa wala ngai le foi era mo tu ko Moana wala ngai no me fa ia fa tamari ila i fa pe bo ia e mo mo ngiva Kalonga la mai e fapena ia la so foi o le so de le ngala le te fatoi e taua le meo le aso wa le o le aso fa le ma fapena ai fa fela ia tua i le foi vanga le fifi mana tu Samoa la ma to lo ai tu langa na to mai ni si o tatu talonga ona e ai na tatu fa tatu no ma ni si o tatu malo i lungo le tatu proclame ia mana tu ina ia lava se taimi mo ila to foi ia ai ole ata to wa mata be le tu langa na to mai ia le un o talonga so pala kapi io e le foi vai so ma tu langa ia ke ronga mo ni lo wa ni ka ma ku lo funga fa tai las fale man malo ku se las malo le ai le rebels ia Manu Samoa ia i le kusai tolu sui ia pia le au le rebels le si au maro si e foi ia o au kangaka mana ia man malo le au se si tam fa mai foi ma tau tia le tūlanga o le taalonga ia o le Crusaders ia ia le longonda foi le taloto se moka fia e pika ki kau whaangoa fa matau to o lava le se comeback ia i te tau e ona to e tau maua se tūlanga le lei i finals o le aso whenangalo no o mai rola ia ka malo o Aumua o tilo Aumua ia matua whanoa an mele ia ke kongu a vape o le laktual ngi e mga mia lau te whaing a kongu lola ia mo se ava noi ai i le meo lo iengi o whai as whainka ala e maua la vango ele kiki a pauni a wolko e to whaing sa tala Yesu le na whai fine voi le nādu ia o e tuanga sala Aumua ale ase tūlanga na tau to mai foi ia tau mo whainga le ai le la winner results for tatu talonga mana ia le manumalo le Crusaders e te lele vano ne e to ofia to le Crusaders i le swinga sampin ia se fafango hona ma se fe au ro moni ku ia e Asiata ia oi ai se mera mo moni mai fo nga fe ia o le se u me nga mo le fa fonga sa mo fa mangi nga fa pe mai Asiata ia mo Toleafoa failanga miki e ko se pingi Crusaders okay o se fa makara miki o se le winga ia la tala e se ora wa i vai au tiri lo pra mera no foi fa matala fo la o miki e se va nga i o fa ilonga fa makara miki ai fa ilonga nga o ku ya mangoto ai mo tatu au Crusaders fans o mai mo me por kala me le fia marurua tutu mai ia leva noa ia Aukilani Wellington manisi iyo o Wellington ia o makua mo ki ko ar final ko sanga ia fa la mo na li ngo talo o yunga sa tau mai tatu talonga i le dei vai so manu malo ia i Crusaders la talonga male rebels total subaliva i le tau i rebels talonga na tawurunga i talonga les Riley o le Waratahs me talonga ma tango fia me Chiefs total sumar valu sifi manu malo i le Waratahs lua se fulu male lua
O le talonga sa tuli matai o le talonga i le va o le drua ma le Moana Pacifica to ta aloi au le Pacifica. Ia mana ia le tau fai Moana bitai e le I lava la tote se kiwa i le manu malo. Lo so per fare drua manu malo i le Moana se furu ma le fitu. O le talonga le va o le Highlanders ma le au ale Force. Ioe e se le mata ino le talonga le Fa'afetai me sa ko paki mai Highlanders. Mo malo. Fa'afetai au le Highlanders ia I le faiunga fo le vaiaso. Ia o le talonga le talonga le tere mata o le va o le Hurricanes ma le au ale Brumbies. Ia whakamala lava. Ia whakamala lava. E ia o le matu te lunga ile standing ia ai na manuma ia faia ina ile Brumbies dosu marfitu sumariva. Ma le talonga le va le Reds. Che fare la violella Reds. Ma le talonga le va le Reds, ma le Blues e le fai un orva yaso. Talonga le lei o te fai atu o te tango fia le Reds ma te foa I fu atu le manu malo e le Blues. Io manu malo fuori. Fa su martasi il tosu marfa. Malo te fai ngale Blues sei talonga. Ia, so le tulanga o fa le tonu le le Hurricanes. A foi ngai fa fo me fo ke makama. O le fatamala. Ia ai te uia. E le faina walanga atu sila nei le tulanga le tu le Brumbies ile standing. Ia ele o ile sta fa pole fu ile a me este ua si tia tu si tulanga ma tulanga va pena. Ia e paulo fo le tele ale me le mistakes ma tulanga nei a misi wala ver ma tu tama wale o si matu tamo asafo io ele tulanga na o le tele o le fale tonu le na ile ia lau ile ngata o le mafai ngana ko wekiro le ko ngaka alo le anga fa pe fai ele Hurricanes e lau au ia tulanga le sa fai le Blues avelo asio o ka mo fai le Hurricanes fo le ka alo ruma ko sisira le ko ya se ele ya se tulanga kupu Ase pe ang kupu lai le tele ia mistakos ko kele turnovers ale Hurricanes so tulanga lan malo falo tu so fuar tanga te o falo e manuelo no lang tai o falo o le ka ki ka ngo hungal mai na lasi ka ro ma ai ko pai ngai ka dia mai se wa ko nga fai longa ia o le no kuma le la fa de ko ngoya lo ora ki falo mo Toleafoa me se nga ia ide mai o ka ko ide lo le leia ila utitilo ia pa wa fo yo le polo sala fala fa de bo fiki fo ia o foi ngalo ya ko o top team se Australia o le Reds male Brumbies o la ngalo o le ngalo ka alo male Hurricanes male Blues so o I foi na I lo ai ele malo si ango o la kapi ingei New Zealand Australia al manga ia competition melo wo ia al ko manga ia o al me mongia ia o le ala vape ava ia ko le standing for ia la promo king all gaming le valu por se full plana o ke lo uma ku skam sanga el wope ko wa makalong mangingo mai el top 8 ni ala nga il crusader ma mira o ko fai ia wa mautinoa le Hurricanes terminate la leader Hurricanes tulanga lua le Blues tolu le ACT Brumbies lo me ia tulunga pa uma ila lo le sifi lono lima Melbourne Ripples ya ngate le Reds ya o sisira la o le Reds den karo ngelo ngai de maruski le la ku o le Reds o lo ngai sasa lo le Blues pa uma ya ro pa ula Fiji and Drua ma le tulanga ia ma le Highlanders o lai runga le Highlanders to tong fai le Moana Pacific ki ia ma le Moana Pacific ia Crusaders nai le Moana Pacifica ia il sfuru ma tasi su ma le lua New South Wales Waratahs ele unga wa i tatu talonga tatu malolonga a foi mai ia o fa o tatu poka no peio uma que espaço salve Marfia ai Ei, mas é minha ice.
Halo. Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruku ki ama ka proclamation e ko viri mai. Mole suka ba. Si masih hotel for Germany si top Mapawale or kay me ke ro hai ka umaya or ka manga or kay me va ko top up por pau. Ala me o ke umar nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Iya, mole. Fao misi ngamia si fakal si ngamia ya mole mole manga. Ya fa ro le mai o se wakari. Elingi me fa va por me ro ko o va yung. Iyo, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online e va be ro fa. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Mai alo ka u mai ka ko next to nga u fa pa wa uma ko mala ko maka mai. Fa ngai la unga le Pacific 40. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okay. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Iya, fa la ya la ngai la fai ku so maka mai show le fai la ko fa la u do. Ia ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mala ku ka fa va. Cek. Tai do. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. Wo fa faingo fia nei nisi o nanga e pe o fa taunga. Pili o ka nga luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo fa nga inai le Talanoa voucher. Le SMI Hardware Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta ila mato ofisa i Samoa ile numero 255 255 o mo fai nei ona mato ngau sia ina so se tu a inga o frame o mea steel framing i se tulanga o mauti noa le saunga le mu maanga ngata mo so se ngalwenga pa pea ngau sia ina o apa i so se size maua ne ngalo e ma fai fo ona mato fa atino ina so se tulanga i le tu tau metal fabrication Fatino ina i tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Ta ila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf ile numera olu atasi valuru o lima iva olu atasi valuru o lima iva mo so se fa matalanga le SMI Hardware Building Samoa and the Pacific. Vaega tu le Pacificezy le masina to Aprila mai e ono marmalo ai fai longa tupe fase fuluta e lua se lautala o Saudia mo ana paanga. E lua se fulu fai longa mo Samoa, lua se fulu fai longa tupe mo i tātou i New Zealand nei, e se ina fai longa se fulu i vai aso te tasi. Olo whanga solo pele whapitoa nao le lima tala e tongi e la foi le tupe whaonga ai le Pacificezy mobile app. Olo avano foi le direct transfer la foi o tupe i le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni i le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e ma fai ona tongi au pili Samoa e whaonga ai le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o varselau o tasi onono mo se la e lata la tātou i oi pe asiasi o tātou ofise tolu i au kilani o Tara o tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele Pacificezy o la paanga mo tupe whamomori Samoa. E wawetau nuule malanga pe a tātou walo whaafatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us, the pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel.
Ya tu fatalo fatu chacha lima yo chacho pokola pe maro no ma sani le sports tam do le ba le fiafi ina o mai ai ia yo chacho wa super la kapi ya bar jo fo ili o ye se ka wa kele al date power time de ia ia la au lu on top 8 o fata wala el tu langa yai ia pe ma to la unga na fi ia palasia ya au yova fa ya nga ia palasia ko kongo top 8 Alango nai abo tiago fo ele iyo so Wellington Warriors tato ba ya tu tato tu la kada ya li ale NRL li so le ese fo tu la ngo ya yo le ungo la NRL la tu la ba ya Manu malo le Titans e le Warriors lo sumra fitu lo sumra fa Kamala le tato all Warriors o le sita longa mata ina fo yo le va e le Roosters male aule le Dragon mo le aule le sa fe inga fo le Warriors version tiende lamia ya le Rooster ono se fulu ile se fulu male ban iyo Pana ya tere tau whainga le aule le Rooster le sita longa mata ina le va le Storms male la piki Manu malo ya i foi le Storms limpa sumbre fa ile na ole lo se fulu ale la piki Okay, lo la piki o makuala ila ya la piki ngai ke la lo bottom Manly Sea Eagles Manu malo ile Eagles tolu super lua ile se fulu male valu le si fo italo nga mata ngo fiele ile fa unga sa ile weekend Fanga soro tatu talonga ile va ole au malosi ale Broncos ya male au fo ale Takers ele unga le talonga tolu super fa le Broncos ile se fulu Takers yo Arua tua i le talonga i le vā o le kaupoe ma le au a malosi a le Panthers. I unga o le talonga manu malo. Close le talonga le. Lua se mole o le Panthers i le lua se fulu a le Cowboys. Ia, ma le talonga ma ta ina fo i le vā o le Knights. Ia, whape fo i la le au malosi le Dolphins. So le makau kia whainga Dolphins. Te ui e le manuia. Ia, au lo mau walunga fo i le Dolphins i lunga le la tau fo i tau whainga manu malo i le Knights. So maravalu i le se fulu ma le wha. Ia, whakasolo tua i nisi o talonga sa tau walunga ina fo i ia. O le talonga i le vā o le Sharks o lo toppinga le Bulls i le teibire nei po le lera i ma le au malo se le Raiders. Canberra. Unga o le talonga o manu maroa ia i le Sharks fast food i le itau ai a le Raiders. O le asi talonga na lau walunga i le lua mai moanga i le liki. Sori kwa puru hari i le liki eri. Aumua. O le talonga le antatu Warriors ma la fo i le. Lena Titans. Yo sion fanu no ngala va fa ya ngom mali tato. O le kai mo mo ngi ma ro le Titans le. A me se ka mi sanga ngi lo le ni unga sa mo ma ro le Titans a peso ka mo mo le ma ro le Titans le pe wo le o le fa ka di ka ko le. O le bang ma ro le Titans ka lo ngi mo. Ya mi si fa no tato. Ya o le si tulanga e le o leo mai ne o le Titans pingi i kakumala iwe le anga tele le me le fa pe uma wo to man to le mai le Crusaders pingi le Blues i lungo le i mau i den tau sanga le faino fa tu i la tato te lo ai le anga le mele fa to le yo e lango lo te tau apo le ungo sa vanga Aumua fa mai o le mele anga ai au ora kiri mai o le mele ngai o le mai ya pingi ro e fa pega foi la ngonga ngoka ko ele foi le rakau sanga yo e chala joy foi o le stalo ngama ngai ka lo ngal Melbourne Storms le ngali ma su fa ai ngama la pik o la Melbourne o Storm como ko o la iki o forward sa ai ole ngau ye marka alo komik me nga me ka li fo la piki on ko one of the top team ya le o piko la lo le ni ka usang e ku ya se a fo le lungo o ka lunga ya e fo la fo fa ya onga maka alo man ngau ka ya le Warriors pa wal me le Warriors ya ka lo ya ongi ko ya wai ya wa ka fa ke fo ko so o mai le mai ni nga ya mai o kwa fo mai mo se va ngo fo i playoffs e ko ngala mo le va ngo tele mistakes ale Warriors fo ila to ye le talonga ya mar fa tilo fo le talonga ya ya lo tel tununga e ko fo i ma ko le va ngo ya fo i ma tu Warriors to mo le ya le no ya ai tu la ka fa pena wai e ire kai mi nga wel si le fa
Se o pole tu e te mi la tu fa mo runga le si au va pele fa na ia e lo tu fa mo mai si au fu le io tai pe fa tai pe fa ma ro le na ma lo le plus ngai le rate ma tu le rate lo te va tu le la le rate la lo na va ka ke i si au o se fa ma na tu na ia oni si fo ma ua o tulanga o fai malanga mai ni si o so si soka le tatu o tunu ia lo te fa no to le malanga mai le o soka le mai vai puna si to pitunu ma vai yala pe o la to le representing ia e le fa mo o le au Samoa o malo Samoa ia le na tau mau i tau festa tu fa Talanoa nei ma si so yo le ia pe tai no wale mo mai se no ala tu fa lo tele atu pokala mo tu ia isi tai mo nei fa wale nei vai yaso ia ona ni sina ona i update tu ni so ta longa fo o mai li net porali e ko ruka ka male i le ko ia ke ko e penga o moro foi le nga nga foi fo i kai e nga o kiki le sa o te le o mo piki la ula ngi sila mo le World Cup le 2020 sina tu la ngole ari le mele ke ele va penga se kasi ka lo e ka o fu su ya ka lo le mele o le lo po fe le mele o e fa ngol va yaso na ma fero ai male fioga ya Aumua o le launching o le tuisa mau ia maki ia ke le male la to function center o le sa fai mafunga i le tale vai malai pole o le sa fa tu te il po o vi voi ala o fero ai fo i o i de o tele ma o le langa i fa o se me le ala to si le fioga o po me o sona io polo na hinga po ni na yo na ba ma ko e rua wingo si po so ainga po tau ai o ia tau ai ia le na ma tau tau ngai po ia au ke fa fore la so fa fo le ia yo no le tilo le fa i le pi ka musu ela tala ma vo le pi tu dia i ma lo tau ainga ia le fa ina le tu la ngole ole vai so foi le deixa mole no ma tau te asia ia le tatou sponsors fo yo le tatou por kala le ngato tau te ia por kala me uma BluwaveTV ia le to ina tu langa fo fai PCDC to mo so tatou tu no Samoa ia le sunga ya George Lopa io por kofa ia le runga le runga io era le sofa de la fa io tina e vai tu lo sofa si atama io ia le sunga fo ia George lo pasama to filo ia le ale sirua io ke lo ai ngaro filo mo mor ko inga yaso alu ko filo e se ala u vio to le fo ko ro ka dia mar ko ia mo se fisa mo ka singi tamari fo inga o tai hard fans ia le manu ia sola ke mi fo io ia Afrika lo ngai fiki tara ka mai ia vale io mai mai ngalo maka mai fiki maka ese foi ia la ngona o fia foi la ko mo le mo ko felo ai malita mali ia ele ngata se Pacificezy la wiloa i kulanga foi le o langa ka kua i Samoa ia lo mengi sila ia me se foi lango i talonga le ngaka la kapi ke le ka longa na so songi malango ia la fianga foi por sunga ia George Lopa ma faltu sunga George Lopa ma faltu ia kueva o le pulisili le o le aunanga le SMI sala fai metro industry ia tono si tato o ka uri lo ko risko ingo o chochari maso ko malo o moari so ke fa ko ri lo kula ia so de wa ka uri mo ko la sa to e filo ia tu e ana tu ia tu tato filo inga lias ala no o ka fai vole ka so songi ku lo e ka so lu mo wala ia o tu la na ka nga fio nga ka ka pungi ai mo ni le na ia sa no nga tu la fo ile fai fo na fa nga ringa fo ia le tapuai mai mo fo e nei tamari i o le tunu tama foi nei tapuai no foi le ia o le loto malanga ia o la to nei sa fa pena ona tu mati e foi ma taula mo foi i le malanga atu i tonga sa mo o i fiti ia po fela vale ele mo fai ona no foi foi nei tamari e o tu la vai tapuai le au
Ia. Tere i tau nua tu wana whaisi au tua ia. Wale wana matu wa Talanoa ma sisi ria las ko inga o chochi ya po amai. Ila tala na pe mai chochi fo le pe tau mo ile tala mai ya valesli wa e mai wa e ngasi. Ia ino ya na ma wala na ma fa tua ye ile fataro fato fo ile fio nga ya mai ya valesli. Wa kasi da le ka era ve la ukeng le ngo fa ko rungo tau ya e swimming pool. Kamala ya kama la foi fatanga kama kuku me ka punge foi longa manga vai ku itu ajo ya la foi tu me sunga ya Leslie tu o do ma foi mo ya tau kava mai foi ya sio na foi manava ya foi mo no foi la tu o mo mia le kole ni foi le Toleafoa o le tato pule ma le sunga ya lis ave foi le fele kia kwa la kwa du ma ya u tato wata fa so lo tu ya elo le ya tu Aumua la prefin elo ai au tato ye vai au tato ye vai ngale ya ta wo fo ya afa pe esi mai ai o e mo mi fa la wi lo PCDC me tu langa fo o au nanga me tu matina ia fa so tai mai ia le sunga ia fu mono maten at bluwave.co.nz ia fa Talanoa tu langa fo yo fa sala longa ma tasile ne yo tautua ma le unanga o BluwaveTV ia it's one of the most watched program ele ngato sports no to te ia manisho tato program be pe tai maruia ia me se fo yo tato update o le au uli ia mas se foi fácil lá fala lo ele fio ngato le fo ma na ele tato fi akirola ai ko ku malo long fo ko au lo ai foi le o isi Vaega nga o sia sala fai meto ole me ngo pika pinga me ka nga foi o sao no ia sunga foi para fionga li pule ya cho o me o me o le finga o le wivi a ko le fale me o me kipi nga va ko hapi ya le ma se waste alu me va pen ya me se foi kasila le me ka ko ki lo ka ko sa mo climate change swing o kaula lai lo papa ye mo la ya pe o me solid man SMI ya le na fa o proclame pe mai marolo le SMI Hardware Building Samoa and the Pacific le au nanga mo so se mana o ngai me faufali fa so ta ile mato ofisa i Samoa ile numero 255 255 o mo fai nei no mato ngau se ina so se tu a inga o frame o mea steel framing i se tulanga o mauti no le saunga le mu maanga ngata mo so se ngalwenga fa pe ngau se ina o apa i so size maune ngalo e mafai fo yo no mato fa atinoina so se tulanga i le tu tau metal fabrication fa atinoina i to tonu lava o tato lau fanua i Samoa no peio uma que esposa salve Marfia ai Ei, mas me ai sim. Alô, Ango. Soli. Ora me ke manga o ruki ki amakat prokala me dia e ko viri mai. Pole se koma. Si mas no ta fa ha chama si ta pa. Ma pawale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top up por pau. Ala no ke o umba nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia o moli. Fa o mi sina me se fa ka sina me ya moli mo manga. E fa ro le mai o se o kari. Ele ni me fa o va por me ro lo ko o va yung. Iyo, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online e va be aro fai. Le la ko pe ko munguli am kat po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mara ko maka mai. Fa ngai la unga ngale al Pacific Food. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okay. Ya, lenga. Wai fa ro mai. Ya fa la ya la ngale la fai ku so maka mai show le fai la ko fa la u do. Ya ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific Food mal la ku ka fa va. Six. Tai lo. le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o fa faingo fia nei nisi o nanga e pe o fa taunga
pili o ka onga luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo whaonga inai le tahalofa voucher. O le talavivia mo e Samoa le hanturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mua le ofisa o le kampania le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalisa ma whale titele i si o tātou o turu i Samoa e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te baua o malava i le unanga a le SMI i mangele. Petea se atu ila na tu si o le faso o le fitu Rainy Drive e mangele pe so ta ile fionga ia mayava Leslie Wolf. Telefoni o luatasi valulu o lima i wafa. O luatasi valulu o lima i wafa. Vaega tutu o Pacificezy le masina toa Aperila mai e ono marmalo ai whailonga tupe fase fuluta e lua se lautala o Saudia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu whailonga tupe mo i tātou i New Zealand nei, me se ina whailonga se fulu i vai aso te tasi. Ono whanga solo pele whapitoa nao le lima tala e tongi e lafo i le tupe whaonga i le Pacificezy mobile app. Ono avano fo i le direct transfer lafo i o tupe i le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni i le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e mawhaiona tongi au pili Samoa e whaonga i le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o varselau o tasi ono mo se la lata atu i joy pe asiasi o tatu ofise tolu i au kilani o tawa o tahuhu ma le taulanga whaatau i mangele Pacificezy o la vaanga mo tupe whamomori Samoa. Ia tui whaataro whatu le taliu mai o le mantou programi mano longa o le nei whaivanga o le fiafi. Ia ai fifia maratura tatou wolo i le tūlanga o le tatou whasoa i le nei whaia tūlanga wa iai ia me se whaio mata upu ma vaenga wa ta o toma iai unga ni so talonga o le whasoa le fiafil nei. Manatura tatou wo tau te whasoa i le unga na ta o toma i talonga i Samoa. Ia o te leo taimi mo whasoa le mangu Samoa manisi o ai langa i tā uala lua whama i te tūlanga o le developments ma tūlanga whapena. Le la tatou mana tatou wo tūlanga ta o toma iai i unga o talonga ringa taua onga ia kolisi tono se tatou o tenu. Ia ringa tafo i leo le fitu o malisi le na i Amerika Samoa. O nisi la vaenga te mana tutau te o mo results o le na iai. O le talonga le i le va o onga senior boys. Le sa final ai le au malosi a St. Joseph College i Aiolupotea. Ma le au Aumua College mai le moteri se la fai fasal leanga. O le ungo le talonga matango fia ma o se kalonga o makua ke le foi upu matala i lungo le social media. Manu malo Aumua le moteri se la fai le tasi se furu ma le valu ile se furu ma le fitu asangato Yosefo. Ya se kaimi ka ko mai la ka ko fasoa langa ile mena tupu ai tu o le talonga le na matua vesi leanga. O se mana ia o le tūlanga o tō maita mo whainga nei tātou au fo i mai nui tua manu ui mo tele se la whai. O le tālonga le vāuta maitai ia manu malo le usampini ia sa fata. Ia ele la tālonga mo palau li sifo. Lua super fitu, lua super lu. Maka o kia ri i whainga ri ia au sa la whai ma tūlanga waia. Iyo ia, le ngata ilia, o le results leo te le lopo uro maua se tala, o le results leo le 7 Samalisi. Le na whatau teia i Amerika Samoa e le weekend le na te nei. Ia sa su sampini ai i malisi Sanga Joseph. Ia ma le au malosi le fi o mesi o le ungo le talonga sia mo pingi mai isi se furu ma le lua i le lima ia Amerika St. Joseph. O le tūlanga le tūtolu ma le tūwha le sa tau mo fai ai le au le lau mua o tu mua ma le au le te patasi mai le matamatangi lau mua tu mua mai whenga o le ungo le talonga
mano malo le lo mo tu mo sumar fitu ile se fulu ale te patasi ele tūranga tolu ma tūranga wha. Tūranga lima tau toma iai le tolo tamauli ia po tamauli fo ea ma le tūrano o le tūranga Marist Hawaii. Tau tonga len tau toma iai e tūranga morisisi le mai malolau te le tunu. Ia, a mai suru fina ngalo. Tato mua ile tau tonga mai o au le te to fitu ia e malisi ma le development a bise foi la o le awasi umule pe u fata ia ile to tele ia ile tūlanga fu ile o le champing ia le awasi ile la talonga ile va ma le au maro sia malisi. Ia, o le ase mata watu tūlanga o tau mawhainga mai anu uitua ma le developing na lava ile tu malo ia la tau au. O le whalongonongo leua iei matamata tu fo i Asiata me se fo i whafonga Samoa. Ile mawae mane sau ilumo o tātou au nei kalapu inu utua. Hei ngata fo i nāne mo tele sila whai. Ia ua tele na le toe koe lea ua tele na taminei te au nei nu utua ma sa whai ia. Telo kamisanga ia whai nei Samoa. Ia le fo mai tau atu tamisanga le tutui le whatau mot nei le wiki. Ia le fo ua siampini mai fo au utua fo i siumu. Ia o se tūlanga lei lea mo le a mese fo i alum whanau fia le tālonga lakapi. Mese lamwa inu i tua. A mese whapena fo i el motu slawhai. O se tūlanga mana e tine le? Malo whaafitai, Toleafoa. Ia, o le mai tau ki ei i le mea lewa iei, ia makak whangolongo fo i a waipea te to fitu le o le fua. O le fua kuila le sa whai i a tālonga le fitu le. I ma whaino le i a marisi sa Anto Iosefo i a malau siumu. Ia o lo tau mai i o lo i au i no itua ma le o avangoa o le me ka wala fo na le ia o le a fo i ka ke kalango ko i fika ko sports no ai po kala meli ni la kapi fo le ia i faka o ti galme ia wai e ku sa umaka me ki se vai o ngu i ku fa pe fo ka ula ai a fai le po kala me faka ki a le ma fa wa upea i ku langa o le ia o i unga ia o ia e kau wa uma e le fa pe la malo ko kasia poila ia lo va ia o au si umu ia wa i fo nga i las o kasi ngi au ngo mai ia ko kelo ka me ki fo inga nga fi nga ko ngol mang samo ia fa pe fo se vai ia o se vai ia ma se fia fo o manga ia o fo ia o ke manga o ia ku pe ia fa wa pe ia so ta inga le ma la ka pe ku kuila aka ko se fo ia ma ki samo awa ia o kalngo ngi fo ia ke mi fo sa ia le ingi la ka pi ia sa kele lo kai ming of so songi ai mo o sa fa ia fo ia kulanga mele ke mi almost oi o ka ko te dila e fel mo so ia kuila ia o la sa o fa fia ngai mal faingo o kamisanga mal toas no so kai mal ngi la kom avelo foli me fa ngam foi le to o le manga ia fu la ia la kapi o ke vela nga linga piki mai kasi fo yo o alo linga piki me kuila ngai kongol mansamo i linga kalo backline nga kai ia mai e mo fu la vango alon fanga kongo au kel ke pe mansamo ia me ka ola wa va ia ko le o fa competition a onga awa o le va kel pe ke mo mo ka ko fa longo ko o le o fa ia ka misanga ngi onga ia va lan manga ia o ka longa nga fa ia linga fa no ia Saint Joseph ma mo ia linga manga ia fa longo ke le i mang malo fo ia mo ia ai pe wo su ia ko fo ia longo no ngol se me nga kupu nga muyang ia kalwa fo ia le kaliinga fo il falinga ma ia i kulanga me fa pe kasi le tulang elinga ka le ol kalong ia kaulava nga kalia ia falinga pol malolo ia me se fo ia ol kalonga ia ele fa pe la malo nga malo kalia ele ali lo fo kulanga ol falinga pe malolo makulanga langona fa pe nga ia ungi oso seika me fa pe o me mga kaulava nga il por kala me la nga ia me se pula nga fa ia nga me se fa ka alo malo makamak malo fa tai ole i unga na ma le fa tai le rua finangalo fa dia ole sunga ia si asfolau si asfolau mai le fi ongo si o le lena mai le awre lo mo tu mo ia ia fenga o ia tonu le lena ma wale tu lango le MVP
most valuable player le tournament sorry mai au si umu o se atu leanga sa ile malanga mai nei 7 samalis ole sunga ya si osia aso folau sa ta alo le mo tu mo le te ma le la e fa tu la tala le malanga mele alanga le o tu vai le tu le lo ta alo sa o le o si wala mo si e li se ona pito fenga i fo pito si akan kas mai ale weekend fa inga ngalo le la pe ko ngalo fu tu fanga so lango le Asiata Pio le ke o se la pe ka mai ka ku ia salfitur na ka lo ko ia le alo le le yo ta alo fo ia le tamale ai fa ta yo le la wa manu ia le la tu au oni si o tatu te fo email tu langa le sa no ya mo ma Saint Joseph ai o le o mo mai o ia le tu langa le lisi le tatu au na Manu Samoa te tofitu sevens le tato ai au tele la tula le lisio le tato au le sevens o le utia rumo mua i lisio ana available players fo ie e le o avanoa ma tu le tato Talanoa le sunga sa na wai na ia to e fa fo sia malo so sia le ia Hong Kong a le utia ko ia tu le lisio le tato au le avanoa ia o le ko kikia ye umar to atele o le tato mo ta alo ile au le team ave Singapore o le sunga o tanta ile overnoa due to injury po manuanga mo se fia to atele o sunga Paul Scanlon tau nu ne le vaia o le sunga Levi Milford o sunga ne weli le tu fia ia motu opetaia PJ telefoni lima ia ma Elisabeth alo fipo o le mera leu fa ko era ukala ia ele fa pe o ta fa do fa pito manu ia tasi pe o le fa o le wa era mai si ngoa ia o ila ko nga kau si ngia mai tatu ta longa le tournament di Hong Kong pe la sunga ia ne weli le tufia o motu o peteia ia mai se peta lo fipo ia ma le alo le sunga fa ia PJ ia telefo lima o le wori la ia le wo fa popo ko ngo ila to wale al tato lisile tato te tofitu more to telo ila to le bosirfia ya olo tu maulava ya vasa afasu a kapteni ya wena sione Dan Patricio fa fo ifalaniko Jeff Levy Malakesi Masifau Paul Eti Alessandra Slater Des Pulona fo fawa Tom Mayava Steve Onosai tuna tuitama ya pisi leilua ya fa pe fo ila le sunga ya enosa afe mai o tama foura o lo ke va ko sunga ya enosa o le li foula na uru i taimile o le tulanga o lo ya a mai so ru fina ngalo le asa ru o lenta to wo Hong Kong ya o le va va ye tu to mo fa inga sia tato au Singapore ya o matua te le lava le senior players le aulenga sa ngo prime lima le fionga mule ate le aunga le nga kapenga nga mai nga mai le amakanga e fa nga mo olimpika ale o va ya tu na le fa popo to tonu ta mamano no amatu no fa pena ya ama iso ruvina ngalo amata mai Aumua la se ya le wa ma cho tu mane ya tatu au le wa pe to tele la vai na to ai foi le wo to e ofi mai ton le ye lo te tonu ngai ya to mana tu ye ia alo foi mfa na ye wa le wo fi te mini ye tele le ka u mai ka loko ka ko ke mini ngo mo tu no mene Hong Kong tauna tele si swing on ta longa le ye le la wa tu nei le tu no mene fa Singapore ya wala tona ole ia ye ta tonu na to wo level foi ngala ka alo mo kam fai le se e read le o turanga ye penga kan ngoi o le kalo ngel ka kofi ke o lo kon fai read le ka alo resi a me se foi le combination le ya ye lo la va ka le kai mi alo le si mal kai mi mal space o ye ale o turanga ni le ko ye se ya pe ya me masangi mase winga fai le se ko ye if anga ile ko isi mi fa penga o kai mi ni mo kaunga o la uva ai e se no ia fionga o la o le tu vai tu ngo ke ele o tele ni ia ila ufira nga pena e sa no o wa i se vai ngo tu tu lo o le wa e le au entry
mai senior players ia e faafetai vau le wala tala e o tele iva ai tele ia ni tau mawhainga nei nisi fo i o waipei tatou woi uputu sa o tatou whaasoa e pei o second o nai tamai a lea sa ele o le first choice lea sa ili sunga ia Brandley Ma o lewa tele na avatu ina tamai sa tele ai na bench o lewa ia vatu martama fo walanga lewa la vea mai ne wili le sa playmaker i o Hong Kong le wala vea mai o petai stama o mi foi le na le lona vai ia le wala vea mai ma el sapeta lo fipo ia awa ai ma ne fo finga lo le fionga ia Aumua tora ia la mai ka ku ia le finga ko Hong Kong le finga to kalango ma le faiaunga le fionga ia ia wa o ke ko fiku ia se foi mai al sfuli ma foi la ko le make up la ko ma le ka penganga ia makulanga ia me Aumua o short version o la kapi ia vangoa ia kalkong foi ia ke lo foi le au lo picking ia ko kusa uma na pa wan uma kanga ai kalkong foi lo ma fa uma lo pe foi fa so me ale al fa ia nga ia murianga wa vangoa kusa le e mama me ako lo Olympics kusa la o trial uma o kalonga mangi o I lava lo piki ina vangoa fo ngai Singapore o lo vangoa fo la le pro mai ai il coach male ko uma la langi ne wo fo o mai ka ngai ko kongo le au le comes le Olympics o vangoa mangi wa lo ko vergia Steven sai lo ko sa yo ko ma le to recover ta mai ngai usongi le kalonga mai fo murianga fa kai o lo mai ko ai pe on fa yako e ko e pia ko e lua e pe ko e kolu lexi ko foi lo Olympics o vangoa la ngai ia la ko umai o picking el fai a onga mo kamisanga le Singapore ia o la vangoa foi le la ko e mo alo ia kaulonga nga su ele la sport e ke alwe ia o ai foi la umangu o malave ia kam fai recover wa ka u foi ia o ke minge recover ia mari hapo ngai kamiki o la ve le vinga fa so mo muli anga kulanga il pokalami me o la fa ka kia foi ia mala ko management i kamiki ve o la ve ia ele malanga ala fa pem fa o pokalami wa ka u akele menga o la ve ele lo le kalongo isi au lo ka kia mai ia o la vangonga mo ko ia lo fun fa nga o lo filfili o mai penga fa ia ele ia se mo ki ngoso ma ngoso e longa o piki o le na tonu lava o le fatu laka o tatou pulu mo le taalanga te to fitu I Singapore o lea e tatou o le pool A o lo ia New Zealand Australia Argentina ma Canada o le pool B o lo tatou mai ai Farani South Africa Spain ma si tatou tunu o Samoa ma le pool C Ireland Fiji USA ia ma le autele mai Peletania o le taotonga la le na o tatou pool sia pra tufu e kau kire koe fese kara fo ile le kau mama mai pula le anga le foi sa tatou faia ili tau mawhainga na ialo foi mawhanau I Hong Kong ia ai tu atu fo ia e le o ia e le tu tu sa fo e se fo ile le vo mai Spain land o ia tu no pena ai sa mo fo avela u fa tu tuanga avela u fa tu tuanga pe na sa no atu ia le au uso nei po tamali ne u masani di talo pe fo pe alava ia pe fa pe fo yo le second best or third best e wea role tesi la numonga le ali tatou te tofi tu maru malai you are the best e o ia le wa vatu umai o mantou loto finangalo le atu ia prove yourself pe ona saunoa ia le fionga le Toleafoa ia I le tūlanga fo I ua tauto mai ai ia fo I mai rola ia le o lau tala I le talonga le a moa ma so le se o manga ia fo ia le talonga ma me o ma ai o te ia wa fa le ngaina e le sui no o Talanoa tu ia le tabiti tia o nga mai senjo ele o fia fa dia lo na ingua ai na mawai se so tanga itu na fa mai le tala o le mafu anga Asiata ona wa o le lo fali la va tu pe du fa sol me ta upule o kiri ka u fu o te le lo fa lo fali ai fa pe me tala sai ai o le mafuanga o mo me it's kind of like a personal thing for my no mai tau ale o nga St Joseph e a fa unga silo Felicia ai ia te ulai o le mele o ero fikau I lo mafufau e fai la le lo fali e ka wa ia fu pasi maka vale o le ofisili na no foi ele mo mela se talies mo va ka kia ia la nga me wala nga o le soifuanga ngai fa pe nga ele fo ngai me o le play mo ngai lo fali
pe a fa le tonu ni ele ato to fo ile o ile fora ke kele ia ka ke vai ko fo fa un ile lo fa di de ver ka nga uskadia mu usil ia ko ar ka ai ia uskadia ele ila se ato anga ina me ar fisili lo ma fo pe on sisi la mai sa mo ole pa I fo le ala le pasim ka ai fo ka me kia o ma varvala au le si ali ro ka mai le me ai fasi uma la usafa ole ala le me ala e isi ma fu anga te tau tu pu fu ala na me ona ya awa ese nga ko poki me ya onga ta te ia kala pu ya so ia me uma wa jeren tau vis ai pe wo ese me wo ya onga ni ke mi a telefone ma mo ya moni le ya jata ole ya a tonu ele to o tele si tan la wa la nga ole wa a nga tele nga o penga fai la gimma ale tulanga na tu ya waso la a pisa la tam ta no tam ta di mesia ia talonga o ya taimini ia le wo mai tau ia o ai ka mai kila kima ia wo fori tu pa ta mai ta em tu long fa pe stulanga fa no ma stulanga le le ia ta tele to fia tal no ai paule me ya una to o te fia tal no ya una to o ya o tulanga ia o ka mai kingi le fa ingi me ka mai ke le o oi ya kalo fai fo ile aunga o se o le aunga fo nei ma wolunga tele ia le tula mai o le aunga nei sencho I tulanga nei talunga ile ai ni me fa pe nei tula mai tele o tausanga I tele fo o nai uso fo mai na to sa fa pe na ona tau tu mai tono le aunga ile ia nei me tasi nei aunga se volo to vai morunga ia I le ngata le aunga ya tulanga fo I tau talonga ia mai na to fo I sa fa pena ona fa monvi tono talonga mai le kolisi ne St. Joseph o se mo lunga tela te vai a fa no no la ia I ka mai ki ko ka ngo fina to fa le anga to nga lu le sa fa pena ona tau tu ai to tele ni si la to ile no la ka pi fo a fele ki so se talonga tasi ne ya ngo mo lunga ia o tulanga le wini ia na la fa no lava ale tu langa pito sili no fia sole le fa kalinga mai no le o le fa kali mai sa o le me pito sili na no fia mata tu ia I temi o la sole e lo ku le va la le pongu ku le va so lo wa le va nga pese mai sa va I mo ku la I mai sa va fa kali mai le fa nga mala o le me piko sili nga ka ia le ki o vo ya bang wi le ia nga o le sa ngo foka kalo ma to fo e fa pena for motua mala ngo o si so ya Aumua e ui fo e o sa va e fa pe o mala fa le fa tu la lu o lo mo Wellington e te me o ko ya hurricane le mala so fina ngalo a Toleafoa ile ai Wellington to faso o kalonga ia fa malo ku ia mo ma ia kalonga ma ia foi ia malo a te foi au sincho fa ia a me se foi ia responsa pe o Samoa commercial bank SCP nga sa sport fa fa ke wale mo vini sponsor ngem ia eso songi la kapimla ki nga kalo ia pe o ka kalonga ngi in mafuanga ia lokal ngi o lo foli ia mai ko fua kanga kamala ko mai ka ya me fo ele lo foli o la vi kam fai lo foli ya male e ko lu se fulu kam ka lo la ko lo foli ko kasinga le lua ma ko lo foli e vai ele se la se ki foi ya longa si la fia male fai ngo fai unga at the same time fo e ka fo lo foli on ka penga ya o lo foli fo yo kam ka alo ko te so ka maka me e la lo umal fa malu development ale awang fa pe fa wai pe ia me competitions ngi olonga winga ia o masanya onga ile ka wa malo le si vai aso fa penga al melo fa ngi a fa pe tsa one off ia olonga winga ia olonga ngonga vo pe a wa o ese al me a fa wa ia ka longa ma ka singa ngai fa ia ko ngo fo ile kupu ngi me ia me vo le ka lo kwai ile nga ka ia onga fo ia fa ia onga ma ka me kia onga kulanga ia me se fa ma ka maka ia mo pe ia long sa ia ka ko ia al me ai ka pe ole sa ngo ve Aumua ia Asiata fo le fa kalinga mengo o amo ia long ona ke pe ole mang sa mo ke mole
kausanga wokia e mawhainga koe mo mangi la ngona la kapia Samoa ma me pia koe whai lei ama koe whai lei development ma ka kia lei ia whaavai fwine o whainga o kamisanga competition ko ngokalapu i ku malo ia vela ma ngai ia mai e fai ki e fo ngi me o misa ma le ika o le me fa pena wa o ke le o Aumua on ia on oli si o le uso o le isento o le si le ka lo ku la wamo ku nga me fa pena le mo wala fa fanginga o le si nga me o fo ngi avea o ka longa o kasi vole va ngai mo ia so ka inga alum fana ma ro fa ono o ma taimi e fa so le vanga le fiafi o le forsia fina ngalo le tabari fo ia na tote tanga i me fo il fa tali mai erbo teri sela fa ia fa penal on ai o la to fa o ulta to po kala me vai so fo ia o le fiafi la se ngando le to mari la fo ia fo nga va tele poto fo to tai sela tu yama ia ai o wa fo ni ai ngale le ia avea ma vi ingo le tu ia e bese foi orle atina ino ta longa le gato Samoa ia o tafa foi or kiro pelo to au ma tu no foi me tu ai ia ai ma tu fatu le vanga le fiafi ia fa foi na Hurricane Samoa